to be seated in the main table in the front here. So I call upon Reverend Pironi and your beautiful, good wife, Mafafuti. Ia o le masani foi Pironi, ia ile vai asu tuare atu nei. Ia o sungai whawhiangainga, ia o le alala mai le tū tau matau. Lono ingo le tū wala lea. Ia a o wharetua, ia o loa la whapena o na no foia le tū tau anga vale, o whala lava. Ia o tina le tū tau anga vale, ia o sungai whawhiangainga le tū tau matau. Ala o te whoi lau sungai le whengainga. Pastor John, pelo whatua, ia iseta, ia lewa maua lua wanoa i lumala ai nei, whala lava. Ia wala o te whoi le lau sunga le whengainga, Pastor Salafai Piniata, pelo whatua, ia Naomi, ia Sumai Lumanei. Ia ore whati lava le tatu o i vai asole tuana i tuni. Ia ore whati lava la le la tatu wha wawa ia nei a fiafi. Wala o te whoi lau sunga le li awao, ui alatea, a pēr le whatua ia Naomi, Sumaia, Lumanei, whanau lava. Le tū tamatau. Ia le mwhait fo ina tuai lalo le, whaaloa lole, nei tuale ainga. I le lau fo ele kalesia, ia sunga le autostusi. Le lua, ia. Whio mai a. Ia o te iloa le ai, te le anu fo ilu male, o le table. Ia e talua ia, o le a papela an fai. Ia o te wala au atu I le whai a onga junior. Is Junior's teacher here with us tonight? Miss Ikiwa, whakalofa lahi atu. Inana ia luloa le po kalamen nei tu le ainga. Ia e loo ai atu ia loo fio mai le tamama tua e nei kalesia. Ia melea. Ia malu. Fio mai a. Maolo avanoa I lumale. Lau tele nei. Fio mai o tamama tua. After
Taila wea te tama. Ia le mai tau atu le ai. Te le lava noi lumole. Lau nei. Ia. Tina ia fifia. Tina ia fifia, ia. Lau whawanoa mai le. No whanga i lumole. Lau tele, ia. Wafoi o tina mtua. Nei ainga. Ia uti manatu o lewa mai atu le vaenga. Ia mau te loa o le taimini nei. Ia o le la tatu whawhilo ia le tama whai asu whanau. Junior, where are you? Ia o le avanoa nei o le atu le tama whai asu whanau ia te wala aulu pa ia mlo mal. Pea tatu tutulai mai lunga si i tatu whawhilo ile. Tama ua mafuai nea fiafi au ngō aute. Welcome, the birthday boy, Junior Godinet. Thank you, everyone. You may be seated. After I lava leo fia, that's wala mai lalo. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for joining us tonight. My name is Johnson, aka the B.I.G. So you may call me B.I.G. tonight, all right? I'll be your host for tonight. And if somehow during the program that you feel like I'm talking too much, you're welcome to come up and tap me on the shoulder and say, and whisper to my ear and say, brother, you're doing a very good job. Keep it up. And then maybe I will speed up our program for tonight, all right? So, come on, brothers. Plenty of seats here. So, on behalf of the birthday boy, my brother Junior, and his mother, Mam Salafai, and the entire family, we would like to say it is with great pleasure to greet you all and to welcome you all to tonight's special occasion.
It is so wonderful to see each and every one of you. And we are very happy and excited that you can make the time to be here with us to celebrate this great milestone. So we would also like to extend our welcome to our guests of honor, the men and the women of God, ministers and their beautiful first ladies. And so let's have some fun tonight, okay? Are you happy tonight? You don't sound happy. Tonight is a celebration. So I'm going to move on and say a few words in Sabo. Please bear with me. Yeah, maar all of them say niet zo laat vef. Ja, ik heb net zo lewa van een jaar zo toen tak. Maar fout zo twa van nuo mando le fiafi. O lewa lele ma apatsaman van nuo. Wow, lewa fa fali ne yel isep. Lewa saul va na tiu tau mai va na tau. A o ma mau pe va lango. Va na fa fulau. Abelia, fatala e maunga o aoma, silia I silinga o maunga o nganga moe, o sama o whainga I ni utu tele, ma ni utu taulangi. Ai ao lava no fatu loule, pa ia mau lunga ole. Ao fia o tatu o whanga potopoto, nea fiafi, ia isunga I whawhenga inga taulangi mo tu fatua, o ao whalupenga, tu lou. Ia ale a fio mai maritala mai o ao o tamali I mawhai launga le mamalu au wala au lia I bo mai masani. Ua mawhai o na tātou moli mawina le luas fumatasi tausanga o le atali I atuia e whaasino ele nei ainga. Ia wale a fio le itu lua satu no fono. Maliu mai alema I na ilauna o le matua ia pupui au tele, man mamalu ia whale ata mai tu au. Ia e ale fio ngisa, uswali ima, tapa au. Maliu mai moe mausu, matua au tutoa, mane mamalu le ala taua. A pea foi le whalfito le ainga taua ana malatu tama man mamalu. Ia whalatai, mato te fifia whapea tuai, talofa, talofa, talofa lava. Subai matala mai au, se yo tātou futi man ula I tia sā. Se yo tātou moni mawina le alofa ma le wha maoni ma le anga leo le atua. E ala lea I le wha mana tuina o le luas futi tasi tausanga o le atari I atunia. Lea lao le ua tātou wha pene nea fiafi. Ia baulunga pervi ingo le atua, wana le se no le atua, e le tau lau o le wha moe moe. Leo pati ta ocho le whepo, ia tu maula I le li ilona vi inga, nei se iao I le wha vau. Are you happy tonight? Yeah. Before I give this opportunity to Reverend Eperone for the birthday ceremony, I thought I'll just take us through our house rules. All right? So our house rules for tonight, toilets are just beyond that door there. Where you came in, the foyer outside there, that's where the toilets are. The first door, that's the men's room, and the second door on your left, that is the ladies' room. There'll be no alcohol allowed in this premises, so if you brought a box with you, leave it in your car, all right? And for those who, for the smokers, there is a smoking designated area just on the corner here. If you're not sure, come and ask us. And there'll be no eating on the foyer, please, everyone. Parents, if you have little children right now, please talk to your children right now. No eating outside the foyer, and you cannot take any chairs outside the hall. No chairs
And if you want to move the chairs around, please feel free, pick it up. Do not drag it along the floor. Okay? So those are the few house rules. Please enjoy tonight. Tonight is a celebration. You're looking at me like you're sad. Ole sina fasi silanga lava lea li tuatu lava no le sunga whawhengainga. Awale te te ino saudinga o le aswhana o le tari ia junior. Ia o whale le tā ua. Tala tua tol whaitoa lea na tatu whale mai ai. Ia lo iai whale le tā ua. Ia whaitoa mambua. Ia whaitoa lea mo alii. Whaitoa lua. Ia whaitoa lea mo tamaitai. Ia e whaasaina se tau mafa i le whoio lo tuato whaitoa nei. Ia. Te longa pau lea. Ia ai te au le awa te le man whaalo lava. Tuato e lava noa i le sunga whawhengainga. Ia se o tātou mua mem tau sa. Tātou fusi whao malo. Moli la ufunga. Reverend Peroni, I give you this opportunity for our birthday ceremony. Half tight, thank you. Manatu o leo o mona. Ia le paia ma le mamalu o le nei fiafi e le fonga o le tatou pō. Ia o le a le toyo o iei se tala o le a awai le whata ma le whatu au. Ole Talsanga, very humble request. If you are wearing a hat, can you take it off for the duration of our service? Thank you. It is a bit impolite to wear your hats in the house. You know how it is. So maybe you can keep that hat down until you leave our place. Malanganga whaaloalo. Whatalo whatu I le aunga o te lene viafi. Whatalo whatu Ikenasio Junior. So good to see your first name again, Ikenasio. Because Ikenasio has a very important meaning. Ikenasio means to ignite, to be a fire. Not the destructive fire, but the fire that gives warmth, the fire that gives life. And I think that will be a testimony of your life, hopefully. Molinea fiafi male lumana I o la tātou a ngai atu iai. O le au tātou tāpua I le tua, ia whaafitaia le anga le lei o le lii, o na o tātou aulia le luas fumal tastau sanga, o le tama o Ikenasio Junior Godinet. O le salamo se lau se fululimo foi upu mua mua lo iai upu ia awane ia te I mātou le li ie, awane ia te I mātou, a ia tu I nātu I lo suafa le vi inga, o no lo walofa ma lo whamaoni. Psalm 115 verse 1 says, not unto us, O Lord, not unto us, but to your name be all the glory for your love, for your steadfast love and your kindness. O le ngangal na nia fiafia lau tātou pese whaaftai le tua, ia o no le whaamoe nei pō. Yeah.
tolo. Whaafongo te wina mana mai le li ia I tātou. E whaamanuia mai ia. E whaamanuia ia le aingo Israelu. E whaamanuia ia le aingo Arona. E whaamanuia mai ia ie mā te tau I le li. O tangata nuu atoa mali. Psalm 115 verses 12 to 13. The Lord has been mindful of us. He blesses us. He blesses the house of Israel. He blesses the house of Aaron. He will bless those who fear the Lord, both small and great. Onai upu mai le whenga fōu. O le Efeso e whā, whau pasful tolu, whau pasful mal whā. Ephesians chapter 4 verse 13 and 14. Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Efeso e whā, whaupos fulu mal tolu, male se fulu mal whā. O le nganga o le whaaftai le tua wa umau na amata na wha leo ma wha ailoa le whongo nei po. Ma manatu fo I awhai e se mea siliona leo tele le nei afiafi. O le nganga o le whaaftai. Junior, 12 years ago, we crossed paths. Ina ua vema ua mawhaiwhe au o le tātou o lotu. You were very young then. Maybe 9 years old. Innocent. I don't know about now, but that was then. Like titi, mua mua. And I think in your life in that 12 years hasn't been very easy. Along that period, you lost your father. And usually, when we lose a parent that early in our lives, it really impacts us. Sometimes, it really changes us. But I think in some ways, it matures us to an extent that we learn more and know more in those very few years of our lives. O mana tua tātou camp le tau sangalen te alo tarvo light. In your testimony, when you were sharing about your experience with Marie, when your father passes on, ele ngalola ua fo ila rua tala ino ua tātou tala noa, whaasoa, a fianga o rua mafofau. And sometimes you were looking for someone to blame when your father passed on. But now 12 years later, sitting beside me is a young man. Not a boy anymore, not a child, but a man. A man who has tasted salt in his life. Ele watu au te loa le mantua la sa pauto no loas whanau. Na posta e lo tina. I el whaamanuia e loas whanau mo wata. And I wrote something on that post. O lau tala le sa pa la sa tu sila whaamanuia e loas whanau la solana. The boy has become a man. The boy has become a man. Because if I sum up my own personal reflection on who you are up to now, o la uleva ai, ua leo so esta maititi, a o le tama ua matua. E uia ina whaingata ia le awala na ui mai ai. Ai whaafitai le alofo le tua. Le ua taunu mai. I le nei taimi tāu o le
Olo wola. Which really begs the question, how did you get here? With all those challenges, how did you get here? And looking around this house, o tina matutua, o tama, o uso, tua whawhine, your friends, I know they all had a part to play in your getting here. But somehow for tonight, for Maile Salam, I want to take mato. I want to take mato. Twice he says, not unto us. Because usually when we get somewhere and become someone, when we have a few successes, when we are strong physically and mentally, we kind of take all the credit and think it is through your own personal perseverance that you arrived at this stage of your life. Junior. Na anto e wha manatu ia te oe be o na wha manatu mai whai salam. Le anganga wha maua lalo i le tua. O le na iau ulo rima mataitai mai oe le so. Awa o te whai atu Junior. What you went through, only God's guidance brought you thus far. Na o le alo fo le tua. Na na umai oe le aso nei. And never forget that. Don't you ever forget that. Ne alofo le tua. Wana umaya o le asolne. Obviously, why do we keep on celebrating 21 years? What is so important with this first 21 years? Why do we make it a milestone? It's a sign of a person's come of maturity. 21 years is a sign that the person is mature. You are no longer the obligations of parents and families. You are now your own person. You can make your own decisions, lead your own life, without even the need to ask for anyone's permission. Luas futas tau sangol vai longos tanga tu matua. Le toi mo mbia se fa anoil ta mamatina. If you feel like going, you go. You're old enough. Ava mele upola apostolo Paulo upuina tato feita wina. Ta upoe fa. Olana tau tala I meta o me alofa o le nganga. Ale fai ungolan tau tala I me alofa o le nganga I mai. O le fua le nao le tangata matua. O le tangata ua iai me alofa o le nganga. O le tangata o matua ua iai me alofa o le nganga. Po o a matangi vale o le ola. O a ngalu fulifao o le olanga. E tu maua you will be steadfast. No hurricane and no waves will ever, shake you up. Ele malue lue lo wola. E ofo I awa onga mawha so songa matala inga tangata e ono se lo wola. If you are mature enough in the spirit, you will never be misled. So maturity, according to the Apostle Paul, is the one who has lived in Christ and having Christ as his Savior and the leader of his life. Luas futas tau sanga leo se fa longon matua fa lalangi Junior. Tonight we celebrate your maturity and hopefully it's your spiritual maturity that you are now filled with God's gifts and God's blessings. You will not be easily misled by the false teachers of this earth. Ole talo le namo e Junior. Ina ia tu maulo wola fatu tua.
Na au talavou mai lava junior ele, au talavou le lotu nei talu mai when he was still young, 9 years old. And even before that, he joined our older youth, later became part of our junior youth. His whole life revolves around the church. His whole life revolves around the faith. Ole ola now junior. Ole te talo ma ua ia ma la lo talo vole ainga. Ina ia tu mau pea ona ta milo lo wola ile tua. La ngole taimi ia ta milo lo wola isi mea. Ole taimi na ulu fale mai fainga ta ia te oi. May your life remains revolved around God. May you always revolve around faith. Because the minute you allow something else to be the center of your world, then you will lose sight of what is right and what is God's blessings for you. Ia manuia te leo ia tali. Wala te talo na mo e manuia la waonga. And whatever your dreams are, our prayers is that you wake up and pursue them. And may you achieve every dream that you ever have in store. Ole nganga whaaftai sa la whai, e tina. Lea ngā tātou talanoa le pōne, e talanoa le tausinga mātua. Whaafetai, I lau tausinga I le Tamo Junior. Whaafetai yo tina mātutua, mo tama mātutua, yo uncles, mo aunties, your cousins, who played a part in your life. Whaafetai lau tō tausinga. Whaafetai lau tō talo. O le tua lalo lava. Awana I vave no tātou whaamurua tātou whanau I me loto iai. Ia tau muli pēa lo tātou alofa. Tau muli pēa lo tātou fautua. Tau muli pēa. Ia la tātou talo e tātou whanau. Ele mewa tupu le nei taimi. E pese I a le leile a onga wa mawal ngā luenga. Then we let go as if they no longer need us. And I think it's also a lesson for you, the young ones. Always treasure the fellowship with your parents and your families, your ainga, your support group. Because there you find your identity and who you really are. You won't find it out there somewhere. You find it within your ainga. So never lose sight of that. Ia manuia ia le nei fiafi ia I ule vi ingo le tua mantua Ikenasio. You are a fire that will warm the hearts of your families, a fire that will give comfort, but not the fire that destroys. The Holy Spirit is the fire that will be with you always and will allow that flame to burn on. Ma vea oe mamala malama I mea pōng sao le ola. Whaaftai mo mea le tātou Maftanga Junior. Always a pleasure having you around. And for the first time this whole week I haven't seen you. Uma ne vai aso wa vai atu au le I o mea Junior. O va kun makuainga. Le vai ya Junior ne vai aso. Junior, every week you'll be around 2 or 3 times a week. Sila fa mele ka penga las fanga. O anga me o ka penga pela ngo fa ka penga se mea. Ja. Junior. Manuia le tali. Tato talo. Le tua lo matou tama. Wale me fai o matou loto na vao le ngango le whaafetai. Wale me fai fo I lo matou fia tau talapea I lo walofa. Awa pe lava upo le fai salamo I le nei viafi. Awa ne ia te I matou.
aua lava na ia te i mātou le li e. Aua o le ola o tiune le luas fultas tausanga o lauta i ta inga. O lona malosi o lo walofa. O le taunu o wha moe moenga o a inga i le neia viafi. O lauta i ta inga le li ie ia te i mātou. Lala le wha afitai. Ua tini lau ua taunu o wha moe moenga o mātou fei loai. Se i o mātou tapisa masami lo walofa i le atali. Se i o mātou wha leo le ngangol wha afitai o no lo wha maoni. Ma lo wanga le leie pe o no mātou wha i tau le neia viafi. A wā o aile tangata. A la ua fia ua e whetalai le salamu na wha i tauina. Ua e manatu mai a te mātou. You have remembered us, even when we have forgotten you. Ua e manatu mai a Junior. Ua e manatu i mātua ma a inga le lato tusinga. Ua e manatu mai ana wō. A ua e anga le lei a te ia o le ala lea. O le vi inga man wha manu wha e ia i la ua fio wa o launa lea. E leo se mea se tangata. Ia la ua fio e le ngata i le olo le atali. E vi ia la ua fio. O no le tusinga le tina. Mai se fo i o na a inga uma. E ui wa mapu atu le tamai o ao le li ie. Mātou di talitonu na tamā atu i la ua fio. Le ala leo le olo le atali i le amal manuia. Whaafetai ana wo, we thank you for his friends who are here to celebrate with him. Those who have been around him on his up times and especially on his down times. Lātou sa whaalango iai, mai se taimina langona i le mawhatia. Whaafetai lo lātou sao le olo le atali. Whaafetai e wa fionga. E tō matau i nai pēa e le ngato i mato uma e whape nai le atali i wa whaasino i ele ni e viafi. Ai maise o le ngā luenga o le whaatua i tonu e kālesia. Wa avea moona a inga whale nganga. Whaafetai le li i. A wae mata fele. Ai mata lasi ala ese. O lo pa i mai le atali i mai mato uma. O la mātou te talo le tua lo mātou te mai, si iti atu le atali nei. Ie anga le lei lona lumanai, ana fuafuanga. A waso na lumanai manuia, mātou te talo, i ona maua le wha maoni. Ia wha atumuina lona loto le ia iau me alofa. Ina ia awana i whai ngofia o na malue i savili ma matangi vale o le nei ola. Wha aoso so ngā le fili ma le olo o leanga. Ne i mea ne ua a wha ina ai le soi fua o le atali nei. Mātou te talo, ia e anga le lei i a Junior. Nei tae au ma i elua. O le ala e te finangalo e wha o ngā ai le atali. Whai alo finangalo le li i e lonola. Aia whai pe o ia matama e tau sa afia. Aia sili o na whai o ia matama e whatuatua i la au fio. Anga le lei le nei au fia ma le nei mamalu. Ia iai pea le li ie le angango la au fio i le whai te talo. Tapua inga matua i whaiva matiute o alo ma whanau. Mamana la lato ponga whala i mota malawa. O fea lava le ali ie e feta aloloa ia ia mātou whanau. Ia tuli muri au loa ina e le te talo ma le tāpua inga ta māma tina. Anga le lei i le soifua na i ta māma tina nei, maua pea le malosi. Maua pea le ola. Tō whāma le whāutanga, wa whea au mga aluenga. Lau au whai ngā aluenga o mātou iai le nei a viafi. Le ali ie le whai ngō fie ango lau whea au malitala le lei. Whātamau a inga i le tino le mawhau ma le nganga. A o puno wa iai lau whi au malitala le lei. So o lava se ala ma so o se whatwhai taulanga.
Pala uinai la tau mai mātou fo. Whamanuia i mātou umalenei fiafi a leo tele lo malu malo vi inga. Ia i umea umale i ole nei po. I le vi ingo la ua fio. E iai se se o le ateli. E tele fo i o mātou a leo mo mātou ang sala. A o le tatalo le li ie. Toto ke riso. Whaamama maui mangalo i mātou umatai tō tasi. Tātou malawa fio sao nia i mātou molo wa sa tai ao. Ia i ulava le ie, i ulava i le whaasilisili ino lo suafa e whaavavau e whaavavau lava. Amen. Now you can put on your hats again, if you feel you want to wear your hats. After. Why don't you put your hands together and show the Lord our appreciation for His word tonight. Hallelujah. Thank you so much, Reverend Ipironi, for the word of God, the word of wisdom, and for the word of encouragement. You have played a big part in the life of my brother Ikenasio. 12 years ago, as Rev was speaking about when they first had an encounter with Junior, 12 years ago, I can still remember the days when Ikenasio and Marie lost their dad. And I still remember that day when Junior stood up in front of everyone in the church there. And he was wearing a hat, a green cap, a very young boy at the time. But from that time on until now, you look at him now, and then you ask the question that Rev asked, how did you get here? How did you get here this far? As Rev was saying, a lot of people played a big part in Junior's journey, but glory be to God, for He has been faithful in the life of Junior. So thank you, Rev, for the word of wisdom. Not only it is good for Junior, but also all of us here tonight. All right? So, o le ngā whaftaile e lau sunga whengainga, whtaitele lava mole whara I au. Ia vi ia lea tua nia fiafi. Ia lai tui tele se I whapatalanga I le vaenga. Ia au te loa, ia o le lao o mai tātou le te mera whaula ni ainga. Whai loa tua ilo mātua nganga whaftaitele lava. Ia o whaiona su mai matara mai au. Se o tātou mafuta le nei po. Now it is time for giving up the lays. So we're going to present you with the lays to show our sign of appreciation. Thank you for coming tonight. Come on, girls. Smile. Yo, sexy lady, shake that thing. Let's go, what? Shake that. Yo, sexy lady, shake that thing. Let's go, what? Shake that. Yo, sexy lady, shake that thing. Let's go, what? Shake that. Yo, sexy lady, shake that thing. Let's go, what?
yo, sexy lady, shake, shake that thing. Let's go, what? Shake that, yo, sexy lady, shake, shake that All right, thank thing. you everyone. Shake that, yo, sexy lady, shake, shake that thing. Shake that, yo, sexy lady, shake. I hope you have received your ulalole. So we have come to another part of our celebration tonight. Is presenting the birthday boy, Ikenasio, with your 31st speech. So, gonna call upon Brother Junior. Make your way up. We're gonna present you with your key. Y'all never know me, y'all never for what you key let's find out what actually I can seal. You but I will try to die if you fear. Yep. Batule, tolu minute ne na 5 minute. Ya ete fai ese fam talanga. Yeah, what ye key le. Wale, tali. Fatalo fatu pa ia mal mamalo le fiafi sunga il fa fenga ia taulangi e perone futi mal faletua ya e mai se pa ia la silasi o poto mai ona ole aso pa na o septamba ia le tua a bene ole aso le nei ole aso fa aftai Whawhitai, masanga whawhitai pēr le lotoma, ma le anganga I le atua. A wā ulia manuia, e tuna, taefu, apisai, lona lua se fulu tasi tausanga. I le aso neu tātua whamana tuina. Ia olevi I ngai fo I le atua. Wā ana lea se anoa le atua. Ia tātua te le maua se aso whapene I matuna. Ia, e lua lau whawhitai. Ona leo te fia whawhitai foi. I mātua whale anganga tuna. Whawhitai tele ai lau sunga e perone. I lo whaoa o wina, I lau sunga, I to tonu o lau kalesia. O te malama lama le kalesia. E mau popole le yuf. Le au talavou. O le ala foi lea, o le leo nei tamaiti. Wa o le taimi nei tupulanga nei. Wa le toi le lei. Ai whawhitai I le sunga le whawhengai. E matua le lei a toatoala na iufu. Ono lea oa onga, whaatonu, whaasino. Lea o manuia ai umal whanau. E o ia tuna le aso nei. Whawhitai e perone. I ai lea tua. Ia. O le ki lea. Kango I whuru di masa o kama. Oi, kango ko mai kia, kango si lungu. Mai whapea. Ja, maar mag wat keer toe. Amen. Ole kile nei. Ole ala tu ina tu ya tuna. Ole kile nei. O mene o me apalangi I know. E o tu manga apalangi. E luas furtasi lo alta mai titi. Alu lo alta mai titi e pule lo na faitalia. A tātou Samoa, ele ai. Tuna, o lea o luas fultasi o tau sanga. Ma o le kilea, ele se kia e ta tālai oe. O le kilea e wha a mausali ai. Le lua maa futanga masalawhai. Ai mai se o a ulo krenwa. Ia, ma tātou ai ngā atua. Ai sili ai, le lua maa futanga. Ma o maa tua whālenga. O lo o a o ina o tū. I le upo le atua. Lea o tō wola manui ai. O tātou mafuta I le nei a fiafa. Aleluia. Ia.
Ia whaamanuia le atua tāko i lau ki. O le ki, e whaamausangi ai le tātou mawhutanga ma oe. Aua lava ne e se taimi. Ia sala whai, ai mai se oa au lungu grandma. Ia whaamanuia tele le atua, o se au tama, toi fōa i nisi tau sanga tele mo oe tuna, e te olai, e te au nai i le atua malona fina ngalo. Ma o mana onga ia avea oe, o se tasi, e whai ma au nai le atua, i le lumana. Whaamanuia tele a le atua, whaatai e prone, o nau tau singa o le whanau. Ai mai se fōi o sa la whai sa utama, i le wa ainga o nana whanau. Wai monia, ia tau, ia na le otea, ai le se me whai mo la tau, ia whaamanuia tele a le atua, i le aso whanau o sa utama. Ia le atua, whaapatai asu mai, tana mai au. Ia, whaapatai, fia. Tai mole mau, for ina for kekela, so I know that tali. For those of you who do not know, that old lady right there is Junior's grandma. So basically what she was saying is, as she was giving the key to Ikenasio, she said, Ikenasio, this key is not to release you, but this key is to, like what Rev said, as Paul said, 21 years of age is a sign of live for Christ. So what Fia was trying to tell Junior is this key is for you to make sure that you live for Christ. And her heart for Junior is to be used in the ministry. So that's a little bit about what Rabbi Fia was saying. Now we're up to we've come to another part of our service ceremony. It's the blowing of the cake. So Junior, please come back up here. If you got your phones on you, with you, now's the time to take photos. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties. Yeah, uche batu na vanone ile. Talking about Nasunga ile. Tengainga. Pasta salafai pinyata. Se pamanuia fo ima. Fai se upu ya. Awa fo ile. Feula ina keke la sfana ore. Tali ya Ikenasio.
Junior. Take over. Then blow your cake. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Junior. Happy birthday to you. Manuia. Manuia loa sofa now. Manuia loa sofa. Manuia loa sofa now. Fa Manuia let's all give 3 cheers of blessings for Junior's birthday. Hip hip. Hip hip. Hip hip. One for all of us. Hip hip. Thank you. Thank you, Junior. Yo te loia o le si vaenga ta wol ne o tatu fa mo mo tatu yai. Ele o tatu o mai le te mo tatu ta maftanga. Now we come to another important part of this celebration is the time to feast. So I call upon Wala o tulo wharo lava na sunga lili au ia latea. Sauria se whamangalo wale. Tatu tamafutanga ni tula fiafi. Tai lava. Amon mole se tu lava le fa mombua yo tatou tua a la wasitsina tamam tina matua ya pena ona anga ia toi lungole lawe awal tamo tanga yo na mule tu le tatou yo lewa tala tamo tanga fa lava. The buffet is now open. Please, young people, I know you are all guests here, but we give the priority to the elders. So be patient. Your turn will come. So enjoy each other's company. DJ? Yeah. Swati, Salati, out. There we ceremony hanging around. We got to get down, rock it out from this shaky ground. Come on and spread out your heart and body
plenty of food going around. I am a
go doggy, she go get my body on. See, I know if I ever get hungry and I want something good to eat, I can pick up my phone and call TV. She'll fix something nice and sweet. If you wanna leave, go ahead and leave, baby. But one thing that I found out, can't have one woman, gotta have three. One woman just don't hold me down, one woman just to lift me up. And I gotta at least have one woman on the side that really don't give a fuck. If you want
go around. So please, you're more than welcome to go up 2-3 times. This is all you can eat buffet, so help yourself. Go hard. Dela valo chelele. Sanga. Alo maliele. Sasina Private School. Tava Tony Pese Moto. Honey for imai, ole ma fai no ai, ole ma fai se moe, iba ai ia te oe, o te rofo, malo tangi, le fia ma ai te oe, honey, mui mau pe ano ma fai, ona e loa. Fatalo fatu foi le sumi mate dule ya le sama primary school ya mate foi le staff ya la sunga tau sala manase ya pai tatu tatas Baby for imai, ole ma fai no ai, ole ma fai se moe, iba ai ia te o, o te no fo, malo tangi, le fio ba ai te o, honey, mui mau pe ano ma fai, ona e loa, o e loa u fatu la uola, atoa, Ricky for imai, fiama, Felenisia o, Ricky for imai, fiama, la umenchaya o, Ricky for imai, fiama, se waya o. kai tire ngon mai kiki oh kai you wa kami mi ka ya malona ba fifia ala fo le ta fa fa pa le ya le dei fo ya fi Cuando siente el boom de este perreo intenso.
on with your feasting. So I'll just say we're going to start on our entertainments for tonight. That is dancing and speech. So right now, enjoy yourselves. Ree and the girls, please be ready, because you're up first. Please continue with your feasting. Enjoy tonight. Plenty of food. Yo, lela tatua o mai le siva inga ta ua ilea. Yo, whawhiwhianga ne ia fiafi. Ia leo sao ni mai fo ia au siva, ia mai se fo io mori mau fo io ne ia fiafi. Ia. Le lala atu atu e lona vanole ile au siva mo mua. A mai ale au siva le au na so mai lola io le mori mau ale. Tina o le ile o Ikenasio. Valea. Ia na so mai lola mori mau a tina ia fai. After this performance, then call upon the birthday boy's mom to say her speech for tonight. Girls, you ready? Please enjoy tonight. Sorry. Mua, mua, ia, mua.
Tai. Put your hands together for Marie, Faithy, and Maya. These are three beautiful girls, Junior's little sisters. They're all Junior's little sisters. You have Tai Lava, Ree, Faith, Maya. You'll tell me nay, that's what you have known nay. Ile Chinayo Salafai. Yeah, so Mayo Chinai. Fai so muli mau wa fo ile. Lo maftanga male. Tali ifo ya Ikenasio amaea. Ya ona so o mai lola I fa fianga alole fianga seula. So everyone put your hands together for Junior's mom. I give you Salafai Godinet. Faftaili sungari tau sama anga molo amanoa. Vivia ia lo loto ali o wai fa lava lo na lofa. Yoe. Le lofa le o le tua le o mafu ai le ne yasu. Ilana tau singa. Ai mai se olana pui ali. Faftaili atua ilona tanga. Lo o tau soifua. Wa mawhai ai. Ona tātou au whatasi I le. Whamana tuino le asu whanau se tama. Fo ia I lava le vi inga I le atua. Awa o ia o le ona mea umalava. O le atua o le vavau. Nei se yo o le whavavau. Ai o te fia whaia se mori mau mo se o tama. O Junior. Na whanau o ia I le aso fulu walu. Masina e wha, a perila. I le tausanga e luas fulu, lua afe, ma le tasi. O Junior, o se tamai tite ola maloloina. Ilona tupu wae na ave o ia I le. Kintakare na amata mai Alphiston, Kintakare. Pasolo atua I le primary school a Renwick Park. Pasolo atua I Alphiston College. Mawhai uina ia na o onga. O le taimi nei. O lo a onga, o lo whaawa upea na o onga. O lo whaialo na musika. Ma o lana tāleni fo I lea. E fia lava ia iai. O Junior o se tamai titi. E usitai. E whaalongu. Ai aunga tā. O le mea moni a. Ana le whaalongo ma le usitai Junior. Pēnei e tātou tele o pēnei la loifo le nei malu. Peia o na saunoa le tamaa whawhia ngainga. Leo langa ato Junior o inei ia la ua. Se fulu ma le afa tausanga o Junior, se fulu ma masina o na tausanga, lona matua. Ai tu ua le la mafutanga ma lona tamaa. Mai le isi, se fulu ma le afa o tausanga o Junior. Na matau fetuli mai ai ma Junior. O le mea moni ma le tala moni luma o le atua e le I whaingo fie. E le whaingo fie le toa tasi o le matua. Ai o te whaafetai I lo watua. O na sa ia le tu la fo ina. Au ai mai se o si au whanau. A mata mai na yo matua whale anganga. O matua fo ia o Junior ma Marie. E le mawhai, ona ia, ona la ua tu la fo ina. O le talamoni o le sifio o ngata e sau. E fiu e whawhangu e sau. Junior no fo ilunga o tali taimi o le o ngasa.
e te alu atu foi, o te ngia oi e peloni, ai puni oi mafa. Awa o le mea monia, e fai tama whaavale le fale tua, i le tamaititi lea. Ana le, fia tuna i te tono le ekalesia. O le mea monia e le ope nei tuna i inei le ekalesia, ua leva o na taa i taa anga laulangi. O le mea fole nai mawhana whana ilo ulotu. O na ile o tau ave na wa ula wavenga. O na yo umatua whaalea nganga, o la ekalesia. Awa o mea monia laia lala mai. A inga e alu i tuna o ana wo, e alu atu foi, e whaavale ana whai. Ai maise o lo a inga, i le lima whaatasi. I le tapu e ina o le olanga tupua e o le ne tamaititi. Tuna o se tamaititi e whai wo. A mata mai lava i lona la ititi tupua e. O te tatonu wale ai se nisi o le nei malu, nei tamaiti o te lei. Fei loa i o lato o mātua. A o anga ia tunia. E au mai le tamaititi ma tau mawhai avea o e whaamiti mātua o le tamaititi. Ina ia mawhai ai ona o trustinga nga ia. E alu le mea o lai alu iai. O te whawhetai ai foi i lona loto tau mawhai. Ina ia o tali tonu ina ia i le mea o lai alu ai. Ma tau mawhai e whaasa o loto lo mawhau. Ia awane i o popole. Po o fea le mea o ta ane ai. A o fea se mea o inu pia ane ai. Ma ula. Itu ai ngā tū maanga o le tupulanga i nei o naso. Ai o te whawhetai ai lava i le alii. O na o lana tau singa ma lana pui nga ia tunia. O tuna e le whai ngā luenga. Ai whai ngā luenga whaavai taimi. Pei lava o le au tau apu o mai whaavai taimi. A o amalia ia e alu e whai ngā luenga wāl. Pe tolu whaavai aso. Mo toi no fofo e whaat. O le anime wa ele alu ai. Me ele i vili mai. Ai wha mai nei fo i o le full time, ma le fo wa koe ngofu. Wha mai, mam, ele e pule o e pule la. O longa wing, o te leilo, po wha mao ni pele, ai le tamaititi tono le ngā luenga, ai wilia. O le mea sili o na tā ua i lo ulotu, o lo uwa ai atu, o lo sao whai mai. A wa ale alu tiuna e whai ngā luenga, ele alu se mea, a misi ma le whale o whai whai au. Ia, o whai poipo ma le PS4. I te tono le potu, e tau whaalu ni mātou paua. E te ele mea o le aunga tai whai ngā luenga, ai toi whaalu paua. O te whawhetai ai lava i le atua, o na olo nā lofa malo nā ngā leg. Wa ia au mai se tamaititi. O te le popole o te whialua i esue, pe ua o walua i o te tūtū le kōt. O te popolea ina i te ualu atua, ma le toi whailua. Ai whawhetai le ali i walua se fulutasi o na tausanga. A olo o mafuta pea, o na olo o mafuta foi o ia i le ali. Ai maise o na i o na mātua whaalea nganga. Ai maise o tatalo si o tina. Na te whaia pea le whaiva o le tatalo, e tau muli e le ngata i a tunia a o mātou umalau. Lea mātou te maua i pea le mālosi ma le ola. Whawhetai te le lava mo le ne yaso, whawhetai lo o tō wafifi o mai, whawhetai le anga le lei o le whaava noa ino o tō taimi. Ona o tunia malo na aso whanau. I le suafo Yesu. Amen. Nā re pau ana nā patipati zi mwhai. Ai mere tuti wata sio au. As patipati whawhetai aile moni maua tina ia whai. E tasi ale upu te mana o e whaalupe le tina ale ia whai. O le o sala whai o io se tina malosi. O sala whai o se tina malosi. Whawheona tatu iloa. Ua whai asina lewa ona tau ave me sala whai. Le tiute lea o ia o le tina mo lana whanau. I le malea, o le tiute o ia o le tamā mo lana whanau. O le mea nau te whawhetai au i le atua o le mālosi e fōa i le tina ia sala whai. O ia o se tina
malosi. E atangia mai, i ana ngaluhenga i tutono lana ainga, ai maise le tuputupu ai, o siana whanau. One thing I admire about Mom Salafai here is that she is a strong woman. She's a very strong woman. She works 5-6 days, sometimes 7 days of the week to provide for not only her children, but also her family. So she's been playing the role of not only a mother in her household and for her children, but also play the role of a father. So Fai, I thank God for the strength that He has blessed you with. I whataile tue re malo siu fo e tue e whaatino e lau tau singa I silua I lau whanau. Mai awa te pole I le part-timer a junior. Ona e tali mai loa le atua e ala I le ngaluenga junior. Ia ona ele te whenga luenga lola ia. I have